noma isimo simanzonzo. Thokozela indaba eshisayo noma isimo simanzonzo. Ngikubingelele mbukeli kuphi nakuphi lapha kufika khona wona lo mbukiso wakho wesimanzonzo sikulethela zona ke indaba ezifika ngesikhathi zenzeka ke lapha ke kuyimpucuzeko. uSmiramira ke umfana ke odume ngemahithi ke lapha ke usevele wadathela ke enye yezingoma zakhe ke ezimnandi mbukeli. Engakubambezeli ke nansi ke ivideo eqonqotha khona lapha ke ihit yakhe yakuwona ke lo nyaka azoyidedela ke yena ke uSmiramira. Indaba ke ayipheli, hlala la ulinde, siyabuya ngokuzayo.